The other day, a report that they issued that if we end up in a war with China, we cannot win, we're not strong enough. So I said to myself, assuming that's true, how stupid are you to put out a report like that? How stupid. Why would you put out a report? Then they'll say, oh, Trump is not truthful. No, I'm smart. You don't put out reports like that. And it's not true. We would kick their ass. It's Ketegangan not true. antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas setelah China mengatakan Amerika Serikat telah sangat melanggar kesepakatan gencatan senjata perdagangan yang sebelumnya disepakati oleh kedua negara. Pemerintah Tiongkok mengisyaratkan akan mengambil langkah tegas untuk membela kepentingan nasional mereka. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Senin 2 Juni 2025, Beijing menyebut bahwa Amerika Serikat telah secara serius merusak perjanjian yang dibuat selama pembicaraan di Jenewa bulan lalu. Beijing menilai bahwa langkah terbaru pemerintah Amerika Serikat telah melanggar perjanjian secara terang-terangan. Beberapa hari yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Tiongkok telah sepenuhnya melanggar perjanjiannya. Meski tidak menjelaskan secara rinci, pernyataan tersebut diperkuat oleh komentar dari perwakilan perdagangan Amerika Serikat, Jamieson Greer, yang mengatakan bahwa Tiongkok belum memenuhi janji mereka untuk menghapus berbagai hambatan non-tarif yang menghalangi produk Amerika masuk ke pasar Tiongkok. China was the only country that chose to implement retaliation against the United States for this reciprocal tariff. All other countries, withheld and decided that they wanted to negotiate with the United States or simply not retaliate. And so we've been in detailed discussions with other countries for several weeks at this point. China, as you know, retaliated not only with tariffs but with disproportionate and asymmetrical non-tariff measures. The other day, a report that they issued that if we end up in a war with China, we cannot win, we're not strong enough. So I said to myself, assuming that's true, how stupid are you to put out a report like that? How stupid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.